Ke maksud nu magauku popoengnya ha? Kalau masa jano masalah rempong rempong kedal sih rempong satu jadi hukum ada sih. Hoi rempong satu sudah bako boga curiga nga keluarga tuan sudah ba rempong satu woi boga amreham keluarga tuan keker bah keluarga nukila rempong satu jiba galom sa kesalahan nak keluarga tuluyan keluarga nu babi salah kulo sudah bako boga masuk sematin selawi kocok akan lihat selawi sudah bandrot hoi rempong satu sudah bako boga rempong milom dek no hoi sematin selawi dah amot udik no hasil rempong satu yo jibak masoy jibak bodong ko sematin lawi dah rempong satu yo ulah na bogo alok musa keluarga tuan aku keluarga tuan usah sudah bako rempong satu musa kesalahan selalu jibako boga musa ngetuan jaga sebab rempong satu amon kocapa prai rempong satu cakapa prai gamak warga tuan kosnarwat keme ko tempu ku ngeser gaya hukum ada dengan udiau amon udi cak akan lihat tuan harus ada sebabnya jiba udi cak tanpa sebab rempong satu amon kocok as kam lihat tuluyan harus komada langsung ya tuan jiba kau gungut milam dena jiba rempong satu jiba rempong satu hukum buat keluhan kunui gangguan rempong dua